Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ananda bacakan hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, berzinanya orang yang sudah menikah, membunuh orang lain, keluar dari agama, dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. On the authority of Ibnu Mas'ud, may Allah be pleased with him, from the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, it is not permissible to spill the blood of a Muslim except in 3 instances: the married person who commit adultery, a life for a life, and the one who forsakes his religion and separates from the community. Read by Bukhari and Muslim. Ya, benar sekali. Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ananda bacakan hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltu halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'ana haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'ana ahlaltu halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapat ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkannya dengan sesuatu apapun, apakah aku akan masuk syurga? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Dan makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, dan makna menghalalkan yang halal adalah mengerjakan dengan penuh keyakinan akan kehalalannya. Ya, betul sekali. Selanjutnya hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'lilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'un sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khadwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib di atasnya sedekah, mulai daripada matahari terbit. Mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seorang dengan mengangkat barang di atas kendaraannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk menuju ke tempat salat adalah sedekah, dan memindahkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. On the authority of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, from the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, every joint of a person must perform a charity each day that is sunrise. To judge justly between 2 people is a charity. To help a man with his mount, lifting onto it, or hoisting his belongings onto it is a charity. And the good word is a charity. And every step that you take toward the prayer is a charity. And removing a harmful object from the road is a charity. Read by Bukhari and Muslim. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan, dalam sebagian literatur dibilang hasan sahih. On the authority of Abu Dzar Jundub bin Junadah and Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, may Allah be pleased with him, from the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, feel free of Allah wherever you are, and do good after done bad, it will relate bad thing, and get along with people in a very good way. Related by Tirmizi, and he said it is hadis hasan, and he is literatur hasan sahih. Ya, betul sekali. Terakhir hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, aw tamla'u ma baina samai wal ard, wa salatu nurun, wa sadaqatu burhanun, wa sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah pelita. Al-Quran adalah penunjuk atau menuntunmu. Setiap orang keluar pada paginya untuk menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya dan ada juga yang membinasakan dirinya. On the authority of Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, may Allah be pleased with him, when the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, purity is half of iman, and alhamdulillah, praise be to Allah, fill the scales, and subhanallah, how far Allah for every imperfection, and alhamdulillah, praise be to Allah, is security, and the prayer is security, and the passion is illumination, and the prayer is security, and the clarity is a proof, and the passion is illumination, and the Quran is a proof either for you or against you. Every people start his day as a vendor of his soul, either for you or against you. Related by Muslim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.